wena usotla itukiseng ndizoza ngamaqhalo wena uzazilungiselela ntho ya pele iqhalo lokuqala ha re bolellwe hore ntlo asixelele uba indlu yeo Jesu ke Pernauma a neng a kene ho leyo uyesu ekapernaum ebengene kuyo ke a mang yindlu kabani ya bobedi okwesibini banna bana ba bane la madoda mane le bona ha re tsebiswe nawo asaziswa mabitso a bona amagama wabo hore ke bomang uba ngobani le hore ba amana jwang noba bayamana le njani mongantlo nomnikazi ke a tseba se nna le dikarabo ndiyathemba seninempendulo now ngoku ke batla ho bua ndifuna ukuthetha le moruti maruti nomfundisi umarupini thapameng ena kule njikalanga e le kare ha nka ka bua mantswe ibinga ya xa ndinokuthetha la mazwi nka dula fatshe e be ke qetile ndingahlala phantsi bendigqibile ke tla ho wena fela ka mantswe ya ndiza kuwa ngala mazwi athi kereke ya modimo inkonzo kathixo e hloka fela idinga nje bajari abatyathi abatyathi betyeya kapotse ke re kereke ya modimo okanye inkonzo kathixo e hloka fela idinga nje bajari abantu abatyethe ba le mpara abembara ke lesa stretchera sasesibhedlela ke ona mantswe ngamazwi ke lawo a ke ratang ho tla ho wena endithanda ukuba ndize ngawo ke itse ho wena ha re ka ndithe kuwe xa ndinokubuza umbuzo ya re ka hara motse phakathi kwalo mzi dikai dikereke zingaphi tse inkonzo ha ezikhoyo e nngwe kapotse pedi ayinyanga ngata haholo zininzi gqithi ke ka hona ke re kungohlobo ndithi kereke ya modimo inkonzo e kathixo hloka fela yona idinga nje bajari abo ba le babambayo mpara ha e hloke letho abayidingi kereke ya modimo inkonzo kathixo fela ka bomadimang kodwa ngelishwa matsatsing a re phela kule ho mihla siphila ha re kuyo sana asinabo bajari ba le mpara abaphatha momedi wa ka ya ratehang abantu othandekayo re na le batho sinabantu ba ba le makoko ka lebaka la di-positions tse bonketsetsang tsona tsa kereke ya modimo yenkonzo kathixo ngabo basiqhenya ngesitulo andishumayeli ke tlisa fela molaetsa kodwa ndizisa nje umlayezo o modimo o re ke utlwise uthixo athi mandiwuzi ha se sebe moratuwa ke kopa o nkutlwe hantle ndifuna undive ha se sebe ho ayisosona rapela ka tsela ukuthandaza yeo o ngendlela natefelwang leyo ke o rapela modimo ka yona fela bothata kodwa ke hore ingxaki ha re sa hloka re le asisenayo bajari ba le sinabayi mpara le bakoko ka lebaka la di-positions abafuni tseo re iketsetsang ezo tsona sizenzela zona le re di etsa ka kereke sizenza ya ngenkonzo modimo kathixo masamusho masamusho maputa wa rona a kula intlanganiso ka lebaka la hobane ngenxa ha re yento bajari asityathi ba le thina mpara re ya ka makoko a di-position tsa rona tsa lefatshe ezehlabathi kwinkonzo kathixo moruti kgohle futhi ukhohle mookamedi o ntsa ntwantsha mo umongameli uyandilwisa ha apha mpona ke those xa ndibona ndithule o warite hore mohlomong moya wa ka ha o uwariti uthi nome moya aa moya o teng umoya ukho fela bothata bo ke nang le bona kodwa ingxaki ke endinayo ba hore kukuba dikopelo tseo re di binang imaculo re di bina esiwaculayo hobane di le monate sicula ngoba kapa kumnandi di utlwisisa okanye sivisisa bishop Bonifant molaetsa Bonifant o umlayezo ka hare ho tsona ongaphakathi ke bona kwethu bothata bao ke nang le yile bona ngxaki endinayo hore ka nako ye nngwe ngoba ngelinye ha re ye le ixesha molaetsa re ya asinomlayezo fela le mothuo siyaje nomntu moamedi wa ka ya ratehang le omothandekayo ha ho le jwalo akunjalo ke batla ho tla mo hore sifuna ukuza ka maemo wa rona ngesimo sethu moroki qetellong umthumisi ha fihla pheletsong xa ifika ya leeto la hao Uhambo lwakho. ha bona hore Ayabona into le yokuba position ya hao i-position yakho ha ya boetsetsa letho ayiyethelangalo hore uthi nka tlisa noma gauta ndingazi tsa lefatshe kaofela ha di na go ntopolla ha qeta
o tswela pele hore Qhubeka ngelithi ka sebetsa ndingasebenza jwang jwang kanjani ha ho kanjani. letho Akukho le nto nthusang endincedayo. ngwanedi wa ka ya ratehang Mntakwethu uthandekayo. ke qetile moruti Marupi Ndiqibile mfundisi Marupi. ke re ho wena kereke ya Ndithi modimo kuwe inkonzo kaThixo e hloka monjana idinga umntu ojathayo. wa lempapa Ojatha ibhedi ha e yasesibhedlele. hloki Ayidingi mntu. position ya Ayidingi hao position yakho. ha e hloki Ayidingi hore wena o mang owena. e hloka fela motho Idinga nje ya ka jara umntu onokuthatha Bagula. nokufisa. Abantu abagulayo. abayise Abase. Jesu. Kuyesu. yona titi ya rona ya go isa bakula o Jesu Kuyesu. ba di ka letsatsi le le Ngoba ngenye imini nna le wena mna Ile nawe. ya re taba ya rona fatshe le yore le ratetse le ho tsebisa batho thabo e bonwang ho ye fela ka bomadimabe le batlohe le isa maemo a rona mo a sa hlokahale teng o Jesus a ke re ntse re le metswana Sisengabahlobo ndithi tata. ke re ke entse se o nkopileng sona Ngicela ukuncede na ke kopa ho dula fatshe re ke qetelle ka ho Mandigqibezele ngokuthi ke itse ndithe banna bana ba bana la madoda mane ha re bolellwe mabitso a bona asixolelwa ngamagama wabo le yenwa kunye nalo mongantlo umnikazi indlu ha re bolellwe lebitso la hae. asixolelwa igama lakhe le dikamano kunye nokoyamano Abantu okanye abahlanu. ubuhlobo babantu ha re bahlanu di tsebe asizazi fela seo re se tsebang kodwa into esiyaziyo hore jesu o na le uba uyesu ebesendlini I'm sure ha ne jesu a ile haka ndiyathemba kwaba uyesu ebeye kwam chief apostle chief apostle le whatsappong ka be ke ikentse nesewhatsappini ngendiyifake hore batho ba tsebe hore jesu o na le haka mna uyesu ebekwam oh jesus le bibele mona ka be ho bua ka rona le hamsati ka be mohlomong ke mmotse okanye ngethi ibhalile hore se ka ba ya hlako uba ingosulu hore mang le mang a bona omnye nomnye hore abona jesu a kile a uba kena uyesu ke wangena endlini yakho fela mona ha e hlalose kodwa apha akucacisi uba umnikazi indlu igama lakhe ngubani now ha o ka ba shebella papadi ya bolo awunobukela umdlalo webhola ka nako eo sebapadi ngelo xesha umdlali seo se bohodi lowo ke e umsasazi le lebitso la hae anikwe negama a lakhe dula ntsa le hasa wa ile se emane ukulikhwaza hore o tsebe hore bolo e tshwerwe ke wazi mang. into yokuba ibhola Ka nako ikanjani eo ngelo xesha sebapadi se lo mdlali se tswang kotsi lo mdlali bonna le banna le basadi amadoda namakhosikazi abane ba kena abangenayo baba phakathi kwabantu ba dipapadi lo mdlali ba kena ba matha bangena ba bebaleka tshwere lempa bephethe go tla go isitretha palamisa yo qabelisa ya lo tsileng kotsi gore ba tsebe ba mo ntshetsa ka thoko ba tsebe go moka gore ya kgutlela boyeneng ka bomadiba le sebohodi ga se a fuwa mabitso a batho ba ke batho ba sa tsebagale empa nna ke batla go tseba gore ke mang. If you don't mention my name, awulibisi igama ke bona o nyatsitse abantu ke kante a se tsa bohlokwa tsena o modimo ya mata o leng bohlokwa ke ho ba motjadi wa lempara maemo a dumela maemo a sa dumela o tlamehile o be motjadi wa lempara. We don't care who you are. uba ungubani No, baratuwa baratekile. bathandwa abathandekileyo Oh, ha ke ho lona ke mo. oh andikho kuni ndikumarubhini marubhini Moruti, mfundisi rona ba bantu na le experience. thina abanye sinolwazi No, ke batla ho understand ha ke ipei. andizibekile
mabala mo gobane ga gona mo a nkisang teng ngoba khona enkisang endisa ke mesebetsi ya yimisebenzi yakho fela ke batla gore koe ndifuna ukuthi kuwe le mose kulo nyaka ke etsa 34 years ndenza i-34 ke hasa evangeli ndisasaza ivangeli ke na le experience ndinolwazi oluphangaleleyo ya gore ha re qeta elokuba nxa sigqibayo go kenya baruti dikholoro xa sigqiba ukufaka abafundisi ikhola immediately aphahama kwangoko ephakama ha e sale yale eo a ile mfatshe ayisakuyena behlele phansi phahama le makoko uphakama kwangoko seziza ene le ka hara phutego ithina ngaphakathi kwentlanganiso abanaye hopotse ade akhumbuze intlanganiso ningalibali gore ke nna ubadimo mfundisi tseo ga di tlhokang ezo zidingeki se tlhokang edingekayo ke gore o ba jale uba ubatyarha o ba mmatšhise ubabalekisele o ba ise go jela ubase kuyesu ga re hloke go tseba asidingi le ukwazi ditso la gago ke negama mang lakho seo ubangubani re hlokang go se tseba ke mosebetsi wa gago umsebenzi o wayo seka ba ba mo babile ngobelapha ba e leng ga ba kena le abangenayo ga sa botswa potso nobakabuzwa ngumbuzo ya gore yena ke mang ubangubani a ba sa ipoletse gore nna ke bishop mosala gore mamati a bule incango you see yena uyabona ka le letsatsi le le ngemini ke tla ishia iza kuyishiya haye legodimo ekhaya zulwini ikenkebe athi ngeke yaba yampulela lebati Yakuvulela izulu. ke tla bulelwa iza kuvulelwa nje Imisebenzi yami. yimisebenzi yami eyawujara jesu o re uthi uyesu simolelwa mme nansi intsimi inkulu kodwa idinga abavuni nansi intsimi inkulu kodwa kho bavuni kodwa abafundisi bafake go ikholo na le baruti moruti maoruping kukho abafundisi mfundisi ba re tsamaisang tsela abasihambisa indlela go na le baruti moruti maruping mfundisi maruping kho a go abafundisi bona o tsamaya ka rino abakubona uhamba ngerino le yena o batla go tsamaya ka yona naye ufuna uhamba ngayo a botse modimo akabuzi thina gore yaka e tla tla uba neng eyami izawusanini re le baruti singabefundisi ga re bajari ba le mpara fela re competitioneng sisecompetition ya gore mang o betere o feta mang let me tell you zonke ke ezo lefela lilize lamaze seo tlamehile mosietsi into ofuneka uyenze tlamehile o be mojari wa le funeka nje wena utyatheliswi okanye uphakamise ilizwi okanye uphathe ilizwi baebele ga e re bolelele ibhayibhile asixeleli gore batho bana ke bona kuba aba bantu bangobani ka mantswe a mamoruti lebitso la ka le la gago ngamanye amazwi umfundisi igama lam nelakho ga le bohlokwa alibalulekanga gore le ka tsela kuba lingaziwa ke se nna ke phela ga monate uyandibona nandiphila kamnandi ga o ka wa re go nna xa uthi nothi kum mohlanka wa modimo sicaka sikathixo gobane ke mohlanka wa ngoba modimo ndisisicaka sikathixo mokamedi re ko gara mongameli sake ndiphendule mpotsitse potso goseng undibuze umbuzo ekuseni ga re itlama xa sisiza apha chief apostle chief apostle o ne a patala protection fee goseng ebebhale i-protection fee ekuseni gobane wa bona moruti maruping la o ka bantsha motho forensics ngoba marupini noba ungakhuphi umntu oforensics forensics i-forensics yona iphumi o tshwana la o ka nka tshweni zoo noba ungathabatha imfene ezoo wa e kenya ka tlong wayifaka apha kwemistress zoo ga botswe go yona izoo ayiphumi noba ntse seyilapha e le tshwene iyawuhlala imfene jalo o ne a patala protection fee ebebhatala i-protection gobane fee wa tseba ga a sa e patale ngoba nxa ngayibhatalanga o kotsing usengozini jale o kena shopong ngokungena ishophi o utlwa ke re ke tsohile goseng gagolo uva ndisithi ndivuke ekuseni kakhulu mme ga nketsetsa umama kandenzelanga breakfast ukutya kwasekuseni now archbishop phantsi o phahamisa lentswe o batla go protecta
Chief Apostle. Ngoku Archbishop Phansi uphakamisile izwi. Yaraba wena mokati. Ndiphendula wena Tabane. Jwale ha a phamisa lentswe ho nna. Xa iphakamisile izwi uthi kuwe. Ayo wamnandiyenzele. Ndimokala ka yavuka ekuseni. Hankaka ya. Wa go get breakfast. O get tsona fela ha tswa hoseng. Hobane ha ke a mmotsa. Hankaka moaraba. Angeke ndimphendule. Fela ye ke yentse. Into enjenzileyo ke Itse Chief Apostle. Itse Chief Apostle. Isatsaka. Izisa ukwami. Ka potsutsi. Okanye usengxakini. Jwale andisitsa di hot cross bar. Wandisele i-hot cross bar. Archbishop anare. Naka Archbishop esithi. Forensics ha botse motho. Forensics abuphume emkini. Kentse ka ha ke mo. Jenze ngathi andimfa. Na ha ke dinka ke kana ka koloi. Xa ndithabatha ngene emotweni. Mokamedi ndabambiwa mbuzo. Ujabambile umokameli yandibuza. Bishop. Umotho wa tsukiri ka potse high blood. Ungumntu oshukela okanye high blood. Ke laile engwe ya tsona ha ke Ndithi itse. andikho. Ha ke tsebe dipidisi. Andazi nepilisi. Jwale wa makala wa ntjha ba ke I'm telling you. Ndithi ndiyaxelela. Ka lebaka la hobane. Ngenxa yento yokuba. Ke tedile sa lefatshe. Ndiyekeze ehlabathi. Hlobohane le tsona. Lohlukene na. Ke ile ka re tloho Jesu. Ithe Yesu yiza. O ahe ho nna. Uhlale kuwe. Ka letsatsi le letsatsi. Amalanga namalanga. Ha o tla dipidisi. Xa utya ipilisi. Tsa high blood le tswekere. High blood Ha noshukela. ke re ke sebe. Andithi sisono. E teng ya phela. Ikhona iyaphila. Fela mamedi wa ka ya rata. Kodwa ke mamela Ha o ka wa ba botsa hore e tlile ka tsela efe. O tla makala. uzawumangalisa. Ba bang ba rona Abanye e bethu. tlisitswe. Iziswe. Hobane re sebakeng Ngokuba seo re sa tlamehang ba bang ba rona e tlisitswe ke hore ha o bitswa maseamuso ho arabela mme. Usabela wena mama ubani. Next door. Abantu thukubiza next door. Yes. Ho arabela pitso. Wena ube sewusabela ungabizwanga. Itsalisa ntho e seng ya hao. Uthabatha into engeyo yakho. Because o nahana hore Ngoba ucinga into yokuba abafundi siyaphangela. baruti riyathowela. Siyaphangela. Riyathowela. Ha re je dikepsele tsena tsuwa. A re je ba diskepselanyana tsena tsuwa asinithathi inkunzi siyaphangela thina. Ngoba inkonzo kaThixo E batla batjali. ifuna abantu Ba le para. abaphethe Ho na le isithatha. sefela. Kukho indumiso. Kereke eo ke kenang ho yona. Inkonzo ndikuyo. Seo se reng Elo culo lithi. manqila namasela namafuri netawa. Batho ba rona dikereke. Na haeba yanong o tlile borofing Abangabuze ebufundisini. o tlile ho etsa badi easy target tsa hao. Uzokwenza aba i-ATM zakho. You are at the wrong place. Kwindawo. Hobane kereke ya Modimo Ngoba inkonzo kaThixo e batla fela batjali ifuna nje abantu abaphathayo. ba leng para. Abaphatha istretcher. Riyathobela hleng rona. Modimo ntshepile. Ke a tsoha ka 5. Ndiyavuka mna ngo-5. Ha koloi e robehile ke ya le taxi. Ndiyaphangela. Hobane Ndiyaphangela. Modimo o nhlohonolofadile. Ngoba uThixo undisikelele ngalo msebenzi owenyama. Somrudi. Ngoko ke mfundisi Ya, tlamehile ka nako tsohle kufuneka ngamaxesha wonke o kokobele. usithobe. Kokobele. Thoba, Kokobele. thoba. Sajingo. Kokobele. Thoba. Ha re kgathalle ke nako e kae. Asikhathali uba lixesha Fela o elingakanani. re tshepisitse Kodwa usithembisile hore ba ileng ba kuba kokobela abo bathe bazithoba ka nako e loketseng ngexesha elifanelekileyo o tla ba phaka. uzawubaphakamisa. Re ke o bolelle hobane Izazixelele ngokuba kutheni o tlamehile o kokobela. funeka usithobe. Ha o kokobetse Xa usithobile o mebuso ya lefatshe yonke imimoya ya yehlabathi lefifielwana sebakeng yomoyana ethumela ha e kgone ho ayikwazi fumana ukufumana hobane ngoba o wena kokobetse usithobile. di-victim 50s tsa mmuso ezikathixo wa lefifi o e ba ezasebunyameni phang ka nako ngabantu ba abamenya eme ba sa emele ho abangamelanga phahamiswa ukuba ka babaphakanyiswe nako
ngexesha elifanelekileyo batatela bangxamela uphakamisa ukuba baziphakamise wena kokobela wena sithole ine ufite simane sikwedlula ngaphezulu modimo ha sa bona uthixo kangabona gore jwale di fitile xa sebonile uba Dikeke zidlulile di a go tlhela angeke o zenze tla go phagamisa uzaphakamisa ka nako e ngexesha tshwanetseng elifanelekileyo o seka ba tata ungabingxame sejuru le potlapotla uthi usuthu le ja pudu xhosa ke sithi wakhawuleza utywe ipho ne ke sa e utlwisise endingavisisi Fela jwale ke a e kodwa ngoku utlwisisa ndiyavisisa ga o thwele potlapotla xa kuthiwa ke ukukhawuleza utya ibhola le dikereke sizinkonzo ga ngeenkonzo re sa le bajali asingengobantu Ba le abathatha mpara. istretsha le bajali singabantu ba abathatha mekotla ya ebeepokoto dikarata tsa ezekarata atm ze-ATM tsa bafutsa mabedi wa ka ya ratega fela e re ko bolelela letsatsi le yaka letsatsi le yaka leo re tla putswa go ya ka mesebetsi ya rona kwemisebenzi yethu There is coming ixesha liyeza o tla putswa uba thina sakuvuzwa go ya ka mesebetsi ya ngemisebenzi yethu keke wa putswa angeke uvuzwe go ya ka mesebetsi ukuya ngemisebenzi ya motho e mongwe umsebenzi omnye umntu ke qetile moruti ndiqhubile mfundisi le rona bakreste nathi bakrestu ga e bue fela le baruti ayithethi nabakrestu bua le rona bakreste ithetha nathi go na bakrestu le bomme le bontate kukho mama notata ba o dikerekeng apho ba ezinkonzweni ikentse bazenze di-door keeper ogosa ga motho a eme monyaka nxa umntu enemnyango a re wa kokota esithi aqonkqoza ke yena a bulang nguye ga ovulayo a fumana gore ke xa nna fuma into yokuba ndim ntsankwalla monyaka valela umnyango re batle re a kgatlhisa sibahle ka diaparo tseo le ngezo zambatho zenu zintle moruti nna ke a tseba mna mfundisi ndiyazi ke a tseba mna ndiyayazi gore di a ntshwanela koloro ziyazifanela nezambatho andikhoisana ndimhle awuleka nna mesebetsi yaka imisebenzi yam iyafana noku na oko ukufumana phezu kwam ba bona go na le batho moruti ba ratang go bina sefela kukho abantu mfundisi abathanda ucula indumiso seo se reng indumiso ethi bathi baya mazi bari bayamutsiba kanti ngemisebenzi emva kamisebenzi bayamkhanyela bayamulatula le wena o na le go le sebila wena unalubina sifila seo ungasijongisi kuwe ujongisa komnye umntu nna le wena ba ratiwa mna nawe bathandwa nna le wena mna nawe go na le bao e le mahlatsipa kukho abo a mesebetsi ya rona ka kerekeng ga ba sa itse gore ntata rona ya magodimo ka lebaka la ka le wena ga ba sa tseba ga ba sa galla le gore le ya go boka morena re ntse re thabela wena ka lebaka la ka le wena mesebetsi ya rona e ba tlositse leratong la jesu ba bangwe ke batawa ba ba baja ditrak ka baka la ka le wena ngenxa yam a re nawe itadime masisijonge gore na re bajari uba ngokwenene sithi ba na le mpara saziphatha istretsha go na le bakreste ba tlang kerekeng archbishop ke ketile kukho abakrestu archbishop abezenkonzweni bao because malapeng a bona ngenxa yoba ezindlini zabo ba jewa ke bodutu banesithukuthezi ne ba batlo go intsha bodutu ka asina budutu hathi kerekeni ba batlo intsha bodutu bazozikhupha nje wa isithukuthezi tseba yo moruti mo utlwaneneng yazi umfanini lo motlhang a tenegile mina le thidwe sa tlhola leng ka taba ya gae nina a ba re ke sephendule batla go bona a ke le sio athi ndifuna ubona baza kwenzani ke ba intshang bodutu ka ro ngabo ke bazikhupha isithukuthezi ngenkonzo go na le bane bishop ya kukho ababhishophu wam ga ke tsebe dikerekeng tse ding empa go yaka andazi kwezinye inkonzo kodwa kule ndikuyo fositse mokamedi o tla nthusa umongameli uzandinceda go ya ka kereke kwenkonzo endikuyo e re lengkgotlala kereke a
ithi ke ithi le dula seleng Salunyaka le mo se latelang kunyaka olandelayo ha buiwa dikgethong xa kuya ho kuvote kgethwa komiti e ntjha kukhethwa ikomiti entsha Bakha. bona Ho na le baya bane kukho Nako eo e fihla abayexesha moamedi wa ka ya rateha ba intshang bodutu ka rona wa utlwa a re ha ke tlohe ke setulo sa ka se ha ne ke le mo ha hona mo ke yang ke ba intshang bodutu ka rona ba ile le ditulo e kenya modimo haeba o jwalo fetoha uba bunjalo guquka hobane kereke ya modimo uba ikwenzele kwinkonzo e batla kaThixo fela bajadi ifuna abantu abaphakamisa impara ha e batle tse wena ayifuni ezo wena uya ngazo kereke ya modimo inkonzo kaThixo ha e batle another ayifuni agenda enye ithemba agenda ya kereke ya iagenda modimo yenkonzo kore kaThixo taba ya ka uba fatshe indaba yami kore ke rate Jesu moamedi wa ka ya rateha haeba bangaba utlwa e reng iva ithini a re tloeleng ho ba ba ikaketse masiyekeni ubangabahanahanisi all of us sonke le kana la ilo ntšhapa le ka nna ningandibetha napha ka ngaphandle ntšhapela nnete niza kundibethela inyani tloelang ho ba ba ikaketse masiyekeni ubangabahanahanisi ootsotsi ke izikeleme le ba ikaketse nina ningabahanahanisi gobane ba belere ngoba ibhayibhile ithi o ka re o rata modimo jwang ungathi umthanda njani uThixo awu o Jesus hlwile ngwaneng kodwa uthiye owakubo niyabona ke uba yo ningabahanahanisi mmonang ka mane lo mbona ngamehlo ba bang ntse re di apere diaparo abanye sobethe ezo zambatho njalo re entse le kare senze nesifungo ya hore nkekebe uba andingeke fihlela ke ile le kude ndiyofika ekufeni dikekebe andingeke ka ba ka mo tshwarela Ngamxolela. no ke a mmuisa Noba ku- kgutla Haleluya. letsatsi le sa tjhabile nako ya ka letsatsi le tla dikela ilanga liyakuthola ka wa hlola o wena kgona ungeke ho etsa mosebetsi e ba mojari wa lempara umphathi westretcher kwangoku ha o fetoha xa uguquka ha o etsetse nna awu fei nkosi yam awenzeli mna ifavor o etsetsa wena fei uzenzela wena ifavor ha o fetoha xa uguquka lena le disiki tse snacks mo ninezifo ezisnacks ka lebaka la dintho tseo ba bane le kodiswa ke dintho tseo le di etsa abanye siguliswa sizinto esizenzayo se ka ba mpinela ungangiculeli ka ba mpinela ha o letsa ntho di fela ke yo dula fatshe xa ukhula nethi ndiyahlala ene ke a kula moo o tla bona o etsang kang ene ndizabe ndigula uzawubona wenza ntoni le ngam mosadi ya ka o tla o batla go wena nenkosikazi yam uzandifuna kuwe now re kodiswa siguliswa ke dintho tseo zizinto esizenzayo ha wa tshwanela dipidisi awufanele kuba iipilisi tseo ntsong odima esi usimane usisela ibe kanti odima uyasisela by default uzisela ngenxa yokuba wena uzenzile re be re ya ka mora di-scientist ka nthone heredity siyeke kwi-scientist nge-heredity isilungu asitolongo gore ke lefutso motate wa bona ha e ne le lefutso uyabona uba ngaba ibikukufuza nna ne ka lwantsha modimo gore modimo a ntshwantshane le ntatemogolo bezalwisa uthixo ngoba kutheni ezalufundisa lotatomkhulu wam ke lefutso leo ke lifuzo elo ndilifunayo e seng la go shwa hayi ukufa ka nnete wa fumana lefutso la lefu uzawufumana ukufuza kokufa that is why ke le nwa dipidisi tseno by default yiyo loo nto ndithi usela ngemposo mesuwa ke gobane mesebetsi ngoba imisebenzi yakho ha itumelane le seo mmele oo e leng tempele ya modimo ayivumela nalo mzimba uyitempile kathixo sifuna now gore mmele wa gago o functione hantle ngoba ukuze umzimba o wakho qetella usebenze o kakuhle, bolaisa di-chemical funeka udeske ube nee-chemicals gobane mehla le malao ngoba ka mihla le oo matsatsi ebile e phagama teng ipha- ga e ba o ntloile wa mpona ke feta ka strata o ka bo le lo ngwana ke sa lepidisitse e phagame e phahame Phakamile. le tswekere e phahame Tswekere e phahamile. phahamisiwa ke nna Phakamisa Thixo. ha o tlabelle o shebane le wena xa funeka ujongane nawe
ujongana You are nawe behind ka schedule hobane o ngwala exam e seng ya hao. usemva ke ngesikhathi ngoba ubhala i-exams engeyo yakho That is why o ntso faila. Ngohlobo. O tshwere a wrong question paper. yona ufela uphethe O tlohetse your own question paper uphethe wrong question paper on the table. pha etafileni o ngwala exam ya mosala ubhala i-exam ha o tlamehile o ngwala exam ya gago afuna kubhale ka marukini That is why o ntso faila. So ke be benyolo. inyoka ke iswakile High blood e benyolo. inyoka ke ne-high blood Ha o ya ngakeng o e botse. xa kwagqirha E umbuza be re ke lefutswa. Hobane o sa futsitse ntle. ngoba ungafuze Futsa ezintle tse mpe. ufuze ezimbi sazi abantu abaneswekile ne-high blood bathini Ba bang ba batla ho bua nnete. abanye ke bafuna uthatha inyani Ba ka tla ho nna ba tlo confess. bageza bazoconfess uba ngokwenenenene Naka. kaneti High blood ye. le-high blood Ke bolaisitswe ke phelo. Ke Phelo ha le 18 years. phela ka O hana ho mo tlohela. Hore a yo phela bophelo ba hae. O ya ho mo phela bophelo. O ntso nyolla high blood. Ba bana ka le nthena. O re tietsa hore ke mo ke sa batle ho ya. Re ke khaotse mo fela ba ratuwa mandimise apha bathandwa motho umntu ya phelang lefatsheng. ophile emhlabeni Nna le wena mosebetsi wa mna nawo umsebenzi ke ho wethu ba bajari ba leng kuba phana. masiphathe Re isibetha ise ba kula. sise abagulayo kuyesu Ha re fumana dintlo. xa sifana izindlu Tletse ho sena sebaka. sigcwele kungekho ndawo Tlamehi. funeka Re thunye le marulelo. robhoze Re lepeletse ba. sijingisa Ha hona e nngwe. Yo re tlamehileng re etse. Ha re lebaletse di. Tseo ke ntseng ke di bua. esimane Fela ya ka le wena. into Ha se ho yamnawe tlosa batho. ayikokususa Ho Jesu. kuyesu Empa ya ka le kodwa wena. yam Ke nawe ho isa batho. abantu Ho Jesu. Hobane nna le wena. ngoba mna Re nawe a kula. siyagula Re hloka Jesu. sidinga uyesu Jesu fela. uyesu Ya ka leloko la aza hae. kusikhulula You know mme e mong somewhere mo ke neng ke le teng maobane. omnye umangapho bendikhona izolo O re ha a bua uthi le batho ba mayithetha tshwanang le rona. abafana nathi O re lefatshe la rona le dubakane. uthi umhlaba wethu Ka lebaka fela ngenxa yento la kanje motho a le mong. ngomntu omnye Now wena Wena. o hlokahala wena. kudingeka wena Wena boinosi ba hao. wena O umnye bue le Modimo. uthethe nothixo O nke bana ba Modimo. uthabatha abantwana O ba bakathixo ise ho yena. ubase Ba bang ba rona abanye bethu re bua ka ditsietsi tsa sithetha batho. ngeengxaki zethu Re tshehise ka tsona. Ha re tshwanetse hore re ye ka mangwele. Re bue le Modimo sithethe ka nothixo ditsietsi tsa bana ba ngeengxaki batho. zabantwana Re babantu tshehisa ka tsona. sihlekisa Re ba le ngazo ditia ka tsona. sisela neti No! no Ya ka le wena. indaba Ke ho ba isa ho yam Jesu. masibase kuyesu Hobane I know ngoba ndiyayazi hore ha ba tswa ho Jesu xa baphuma kuyesu ba tla tla fela ba bua mantswe a le. bazazama bathetha amazwi Jwale akho. ke kgotse ka. ngoko ndikufungamisa ufefe kukathixo Ho na le a le mong akhona mnye ya reng ha a tswa ho Jesu. xa ebuya kuyesu Ha o mo isitse teng. nxumse Ha o na khona le ya mong. akhona mnye Ya ka reng jwale ke kgotse ka azathi mina. jwale Le wena o tla tseba nawe uzawukwazi hore Modimo o tla re ho wena. Batho ba uzawuthi Ke hantle. Mohlanka ya kgabane. O bile kgabane. Dinthong di se ka. kwizinto Kena zonke jwale. ngena ke ngoku Imagine. zicinge Ho bata jwalo ka ubanda njengoba kubanda o tlile ho iplaisa sebane. Wa apere uzokuzipulasa seapara. unxibe Ene isambatho mohlang ho hopolwa. mini Yena o ngikukhulukayo fihla monyako. xa ufika emnyango Oro wa kokota. Ha Jesu a bula monyako. uyothi xa ivula A umnyango ho tadima mahlo. akujonge ebusweni Ba re ha ke ho tsebe. Ya mo no sebeletsa teng. Ba mohamedi wa ka ya ratehang. Ke dihlong tse kaka. Re ne re go tseba. Mamela nna. Mosebetsi wa ka. umsebenzi Ke wakho ho felehetsa. ukubanda Ho ukhaphe fihla lediboho. side sifike La libina. Mosewane. Ngapha Ke Dodasbone. Dodasbone. Ha o todietsa le nna. Kwanza ukuzenza Ha nami. le nna. Akusekonza. Hobane ka nkane. ngoba ngaphaya Ke ke le shiyo. kuzabe Ke ndingekho tla bo le mo. uzawube uwedwa Kuzaba monate hakakaang. kuzawuba mnandi kangakanani Awuqala mantswe xa a le- usiva ke kuzawubona amazwi akho hantle.
kulungile mohlanka ya Faka esithembakele ngongena ke tla ke dihlong izaba zinhloko tla ke dihlong izaba zinhloko e re ha o fihla Ufikayo o utlwa mantswe a re amazwi ya mono o sebeletsa teng a kotsi se ka modimo a kgotsa a ka re etsang angasenzela kakhulu wena moruti o se ka ba leba nawufuna ungalibali uba usithobe ume o se ka ba ba makoko ungazidli o le malapa a mangata a lla ho rona namakhaya amaninzi akhala kuthi gore bishop le entse sebi uba bishop nenze isono ka ho kenya yena kholo ngokufaka lo ikhona ha makoko akazidli kolo ikhololo this thing le nto ke letshwao fela luphawu nje la hore rona re bomang lokuba thina singobani aratlamayofanisakalo ayibona iphephela ha e kenya le lehodimo ayinondifaka nasezulwini ba lo nkatela ka yona ukusuka bondingcwaba nayo mane se phaa eseyibhaka ha e ba ga ba nkatele ka yona uba ngaba bayifaki na for sure fosho khwalo le plakis ukhona noplakisi bayoyibeka ma phaya ke ya ka mesebetsi ya ndiya njengemisebenzi yam na o ba ratuwa iketsetse fela ngoke bathandwa zenzela inceba o se ka ba re ka ho shwa ungathi ngokufa o re ka tsoseletso ngemvuselelo le dikapeso nezambathiso tsa moruti maruping sikamfundisi umarupini ka mmona modimo mna ka ndayibona inkosi ingamele ka ba ka fetoha ndade ndaguquka tseba hore jesu ke mona ndakwazi uba uyesu ha o tswa mo xa uphuma apha o ye ho tshwarela uyoxolela ba ho sitetsweng abo bathe ha o bakona tswa mo xa uphuma apha o ye ho kopa tshwarelo uyocela uxolo ho bao ba sitetsweng kwabo nawe uthe that's the wabona best thing eo ka e etsang Yebo, jesu oyo lo yesu o ile a rata uye wathanda ba sa mo rate abangakuthandiyo a bata bafuna ba sa mo batle nna le wena re tsamaya Nna nawe se ama. mehlaleng ya jesu Simize iketsetse Yesu. favor let me Senze tell you liceba. le hore moruti a o rapella nokuba umfundisi akuthandazela ha o ka wa etsa kgotso ka hare xa ho wena, xa unokwenza uxolo entliziyweni yakho le high blood eo tshwereng le tswekere di tlo fola ishuga ne-high ziyaphela le mohlang o ya ngakeng e re ya o sheba namini uya kwagqirha usithi o yandijonga tswa hore o entse jwang uzothi wenze njani because o tla bo iketseditse molemo ngoba uzawube uzenzele inceba wena o tshwere pheko ka bo wena wena uphethe yes iyeza ngokwakho bothata fela ke hore ingxaki kukuba le rata ho qekisa nithanda uba nicengwe kula bona la o ya le motho mo o kopa tshwaro o batla o qekiswa ufuna uba mawununuswe whereas bible ye o e jarang ibhayibhile le utyathayo wena ye o yentseng matsapa a ho reka founu o bo etsetsa app founung ya le hao uthi sike wenza i-app kwifowuni e re yakho rata wa heno ndithande wakuni jwalo ka ha o ithanda njengoba uzithanda nawe kona ho jara le mpa kuko ke mohamedi wa ka ya ukuphatha ratehang. istrechara ne o tla ba ho tle hakakang Kuzoba kuhle ho tla ba ho tle Kuzoba kuhle hakakang kangakanani? ha maoto Nxa a inyawo ba jereng kgo abo batyethe uxolo bedibana phezu kwentaba ya yaseziyoni re mo jara masiyeni le mpara ka thabo maemo a dumela abanye maemo a isimo sa dumele. sivuma singavumi we know ho na le ba bang ba o tla kopana le bona kukho abo uzawudibana nabo ba tla bua dipuo ka wena abazawuthetha intetho ngawe ba tshwanetse ba di bua bafanelekile uba bathethe hobane ha ba bua ka wena ngoba nxa bethetha ngawe ke ha ba o phahame kuxa bekuphakamisa nna ke rata ho tsejwa mna ndithanda uba ndaziwe ka hore motho a ntsibise wena ngokuba umntu andazise wena ka hore ke mobe ngokuthi ndimbi because I know o tlo ba na le interest ndiyayazi ke wena uba uzawukhathala ya ho tseba satane e mosadi uba mawufuna ukwazi lo sathane ungumsala ya o qeta ho kopana le xa ugqiba udibana naye o tla bo khutla ka bopaki uzawude sikubuye ba ngobungqi hore seo se buile uba oko kuthethileyo ha se sona ayiyo ke yona tsela e ke ratang ho tsela yiyo ke indlela endithanda uba ndaziwe ngayo leyo mme nthapelleng ndithandazeleni hore ke be mojadi wa lena uba nam ndibe ngophakamisa istretsha ke se ke be ka ba ndingabi nguye lowo ya ho ba nka position uba namaxa ngenxa my yeposition position ke ya lefatshe
ngoba iposition yasemhlabeni So uruti modimo o etsang. uthixo kwenze kahle umfisi malupi A o boloke ho baballa. akugcine akukhusele Sa mo ba mojari wa le. hamba ke uyokuba ngophakamisa istretch Ise batho ho Jesu. uzise abantu kuyesu Hobane moputso o teng. ngoba umvuzo ukhona Mo o tla o fumana. oza kuwufumana Qetellong ya letsatsi. ekugqibeleni kwelanga Modimo a khotso. uthixo waxolo A mpolokele lona. andigcinele A le nina etse hantle. anenze kakuhle A le etse ka hore le ka hore. anenzele oku nokuya Ho fetoheng ha lona. nasekuguqukeni kwenu Modimo a le etse hantle. uthixo anenze kakuhle Yo ba bajari ba le mpa. nokuba ngabaphathi Wameli wa ka ya bestretch ratehang. mntakwethu Nna le wena. ndim nawe Re ka tlisang phetoho. abanokuzisa inguqu Lefatsheng leo re phelang kulo ho mhlaba siphila We kuwo have a solution. thina Fela sinempendulo bothata ke hore ingxaki re kukuba batla ho qekwa. sifuna Now today masengo ha ko ho qeke. Tsa mo ba mojari wa le mpa. andiuqeki ke mna ndithi kuya ngophatha istretch thaba linyakale